Amer TV mantap. Amer TV jangan menangis adek, yang pergi jangan dipikirin. Jangan gelis aja, ikan lele adek kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Amer TV mantap. Ikan teri diasin, udah gelimis aja. Ikan teri diasin, menepi hujan dirimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cirang. Kenapa adik menangis adek, kalau memang jodoh gak emak. Ambil yang Hujan deras Amer TV mantap. diasinin, jangan menangis adek, bulan Syawal mau dikawinin. Jangan gerimis adek, ikan lele habisnya. jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Amer TV jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Amer TV mantap. Ikan teri diasinin, Jangan menangis adek, yang pergi jangan dipikirin. Jangan gelis aja, ikan lele adek kumisnya. jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Hujan gerimis aja, ikan teri diasin, hujan gerimis aja, ikan teri diasin. Menepi hujan dirimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cirang. Kenapa adik menangis adek, kalau memang jodoh gak emak. Amer TV